Kibor pulit ke East Kasil District akar tarik yong arjar pun rio kilayelam sayeng kasari yau Kennedy Kongset life wars nem yau balakam hakashi tarik yong arjar pun rio nak cingkado don keti hak bapeniap yau hybrid kunswat badang news nem kabalaja nriu banai menchua kani kejingilam tian bisyar kibor pulit kalong bakin panpor ban toket penia yau tei brio ubalak kado bo lapeniap yau hybrid hakan no pai singi pratrik risau arjar pusan bat libret yakamediap harut surok kalaurum nong mopan yakabalalap hakastep bubun shua banyalam sayeng kasari ki pulit kilawan pape yakakoi kakiau tei brio hadu balap pelat yakani kubor kibor pulit kidang up yakajingai por kayeng kasari ban toket penia yau Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.